amashomero agarukurengo muri Ghana okurwa mu district 13 z'ecanga cha Ankole hata nugo garya hakwayanire mizanire mo kubaka handball, volleyball, woodball, ompira gw'ebigero gw'abazana barya hansi y'emyaka 17, basketball y'abashatu, chess, scrabble hamwe n'amazana omizane yazanwe rizoba timu Chirmane Zurumboremba abine ekikopo ky'abojo, St Elizabeth Girls Secondary School abine ekikopo ky'abishiki, Mary Hill High School, Shema High School, Ntare School, Mbara High School, St Benedict Kakamba, St Kagwa, Ibanda SS hamwe na Pizza Spire zona zakora kurungi. Amazina na Prosper mwebaze Chashima High School rizoba twazana gyo mwiti yo kubanza mu volleyball game school kandi twazana robota kandi itwa singo muzaro na 261 abana batandika gye bino mhibo kandi tumanya games zose twakere nabwo makosinga because team ryo mushefu nonga umwaka ogu Ntare School ize namani mingi singa no kutubentwara enyimaho twire tware chikopechi cha Zono Ankole. We have been champions for years and we are not going to let this trophy go this time. Ni furaha ndi mnonga au kuranka defending champions twabasha kuya hizi na ryitu je ku defending etikopo kandi abici betu batandika kurunje ayi batandika na Kitagata SS bakugitera goal za 8 kandi turondera kanisiza kugira ngo nkoma yakwasa bize mutiza kujecara Ankole region muri Burusde cyo kwansajora mbaza sima bazani akogo ngo muri rwo kwanza kuza umupaka za netball kuruga district level tukakoraje mu district kandi tuje twaka region. This is our first time konkana bwe kandi abana bazana so mutima kandi ya mu experience cyangwa twese ngo abana batunge exposure kugira ngo ajye ko bayongera ahubwo mu netball. Emizane gitandikire nyemwe bazyo neyo kuhendera hizo barya Sande gasha kwa Aloysius bya Mukama.